Endwara ya fistula nemwe handwara ziri kuteganisa abakazi kandi egino bagitunga baheza kuzaara ninga ombwire bwo kuzaara. Omushaho Mwesigwa Marvin ogu n'omukugu omu ndwara y'okutonya ninga shi fistula natushoborera handwara egi eyitushangire rimwe ebika by'emiringo ebiri. Omurimo rwitu fistula nikiba kiri ekihengere kiri hagati y'oruhago na n'obukazi omu bakazi na n'abishiki. Ekihengere ekyo kukikuzaho kireetera enkari yatiiriika hatariho kugikwata. Egyo niyo tukira kureeba obwire obwingi konka hariho n'abakyara bakutaguka bakuzaara okashanga ngu n'obubi nabo nibaragara. Endwara egi tushangire munonga omu bakazi abarikuzaara mbwenu katumanye ekiri kureeta endwara egi. Ekikukira kureeta fistula n'okuzaara kubi. Abajungu nibakyeta obstructed labor. Ningira ngu mwene omu runyankore omuntu nabaasa kugira ngu omutwe gw'omwana kukuzayo omuhanda gutari muhango kwemarira gwagumaho obwire buringo omuntu arikusindika kandi omuhanda guri mukye hati omutwe gunyiga oruhago aha bukazi kyabaho obwire buringwa aho nihija hajunda hazaho ekihengere ekyo. Abakazi bingi nibahaburwa kukora ebisasayizi baba binenda n'ekigendererwa ky'okuzaara gikonka omushaho Mwesigwa nashoborera ari kugira ngu endwara y'okutonya ninga shi fistula eri n'omu baana bari hagati y'emyaka 15 kuzaara 16 abarikuzaara bakiri bato. Hariho obw'okushanga ngu nk'omuhanda gw'omwana ashemereire kurabaho nk'omu bishiki abato gutakakuzire habwokuba fistula nitureeba n'abaana b'emyaka 16 15. So noshanga obumwe omukazi omushiki omuhanda tukazize guta tukabire muhango kwemarira takakuzire mbwere. Then hariho ombakazi abakushanga yakuzire omuhanda gushemeye kuba gure enough noshanga omwana ari muhango. Ninga obumwe oshanga omukazi okuyahangirwe amagufa geye gamanyanya mwene gatakubasa kwemarira omuhanda kurabo. Mbwenu hati omukazi akakimanya ata ngu aine endwara ya fistula. Nibakimanya bata oyire bwekyo omukazi kakweza kuzaara baheza kumwiyama akapiira hati enkari etandika kutiiriika. So mbwenu ekyamaani munonga especially ye VVF egyo type noshanga ngu omukazi yenda kukimanya enkari nene emuragara mbwenu hatiine break omuntu nanagara k'enkari burusha yona. Then nabagambireho ahandiijo ey'abakazi bakutaguka bakuzaara. So abakazi bakutaguka nabo noshanga ngu yaheza kuzaara natandika kuragaruka obubi. Ushanga obubi nibumuragara mwene endwara mbi munonga. Omukicweka kiitu ekyo kyaba kiri ekyokubanza katumanye entandisa eri hagati ya fistula erikutonya enkari na fistula y'okutonya obubi. Mbwenu entandisa eriho n'okugira ngu oriya nanaragarika enkari. Fistula egi y'enkari nanaragarika enkari. Kandi fistula ey'obubi y'okuba otagukire noshanga mwene okutaguka okwe nokukwatanisa obukazi na n'obubi bukureetwa. Abakazi bo nibakimanya ngu hagati y'obubi na n'obukazi naho hatakwatiine hariho enyama aho. Hati omu bakazi abakuba batagukire hati noshanga obukazi na n'obubi bukureetwa hona hariho hakwatiine. Then eri y'enkari ekihengere kiba kiri hagati y'oruhago na n'obukazi. Okurugerera ripoti ezizire nizikorwa kishangirwe ngu buri bakazi 10 barikuzaara 2 nibatonya. Omu kicweka kiitu kya kabiri nituza kukworeka oku endwara egi erikubaasa kutambwa. Gashakwa Edison Kinene.